dari adat cipta tadonya akhir maksud mebagotat jejut tempat kabeh lahir anu jitempoh ya jitempoh makbut hat ganje nyodum ka di Aceh but langka nyoka terjadi akidah tan lambadan pergaulan ngenjahe mutamah lom narkoba pehancur generasi nah yang pegah ro Allah di Aceh nyoka lahir pegah ro Nabi Isa di Aceh ka terjadi nyokan haba kegura haba nyoka terjadi nyoban ka di Aceh kita pre bala Rabbi betajaga anunya wahai poma dengan ayah bener peturi Allah nepasa iman lam dada bener karat sikula sampehan dituri daya betan bebas anu pergaulan jaga betul makot ke Allah adub tak uratuma be gara anu mesir lam neraka tulom hapi memori rata sago nyantukang pehancur Tuhan muda ba'jamunnya ulom ngan pejubuk handi turi dron nalako asai megairah kamu agam cid metampo kan hanjuk megaul tapi benu jaga roh lagi kun Islam bekun syaitan puturut roh kaset dalam maksud beleti yuput donyanyo jami tak akhirat ke pangkai getanyo tanyo yang ka Tuhan pebut cewek tan negigo lumpah raya dosa pebut jahe kana lako munancip kamu agam be pemuda-muda do anu kana lapan be klep mata menkak putro letadum anak baju di madempat yang lahir akibat pergaulan bebas hana sotangli si darah diangkut bengah sepot hana prepre lage sore kemang jipu singli agam baki pakan pamahan netam pakan yahan netanya beka setat agam kemang prutka untuk hainam tak udali adat kita tadonya akhir yang jut ke alamat Bandung kabeh lahir lun pegat syairnya kan kun kudran bohati bele tahai bana tahai gempa
sabi-sabi. Jaga rawah taulan, jaga Islam bohati, tukang persiapan sambut perang Ba'al Mahdi. Jaga rawah taulan, jaga Islam bohati, tukang persiapan sambut